hi chana THUSOH la hom ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH CHOM CHOM la chom ho na ve khom ki loi te Nisim ni khochun India gamsunga dinga opposition party linpin Congress lamkai lubo Rahul Gandhi chu defamation case thisu kisu min sit na neya tu sayang awam to hlonin Gujarat na lower courtin kumni sungkul tangdingin tutan na ananei khumin a hi hetiji chun Indian Parliament lower house lawmaker tichu MP ahina kon disqualified bolzong anhei ta na hi thilsu hi achi sa kum sangni somleko kuma Karnataka gamsunga campaign trail anachi na a Narendra Modi demna a Modi kiti min achaina pangzo si hi gucha ahinomte uvetia anasai na chunga defamation case chana sanga achunga Hetna uma hi hinla bill phalpi anahin thilsu hi political lamto kimatna achi do to hlonin Congress nungzui hon munchum chum akiphinna anane juna hi Rahul Gandhi hi Congress party adinga maile lubo khana umjinga hi nabana ahung longding kum sangni somni leli kumazong general election atet dedinga ki kutna nei khat chu hi chule parliament season kipat na hi to hlona gamsunga THUSOH chom chom thua ki hona kinilna chilha ding laita hi to hlona na to hi chila heding in jong agi se na hi thilsu to ki matna political parties chom chom hwa ko na jong don but na hum te ding hi gin chanum ta hi ekiti opposition party Congress ten thilsu chunga hin ha ta in BJP vai homna demna anezon anato hi freedom of speech ato kha hi atiwi na hi achi sa kum sangni somlegup kuma achunga case ananei ji a ko na athu ki sei tha dinga United States President Donald Trump lim chu VANNOI mudingin anathang viral in anhi limachun Donald Trump chu police hon madinga adalova police wa ko na hoido na dinga anazam na ahilole sungkul atan na ti ho chu anathang en hi hinla hi chi lim chu ata hilwa computer thahat na artificial intelligence ti chu deep fake mangcha agi sim do thu hi ati hi geldo thai khat chu achi sa kum sangni somlagup kuma porn star Stormy Daniels kitinun Donald Trump to kimetna tisu affairs ananei hona hichi tu gu chu saido amlo na dinga kum sangni somlagup election masanga chu Donald Trump in dangka US dollar sang somle sang thumana pia anasai anahi hichi thu chu Donald Trump in ahet phalo le zo thu ahi tia ananil kalsa anahi atha hichi thua Hetna ahungum kit to hlona achunga thimona maddo ahile malam kum sangni somni leli kuma president sir milhanna adin kit gut na jong lo samning chu ahi masanga anung tho manahi tua adawa pang Michael Cohenin thilsu zunga chu paisa pia apandan achi sa kum sangni somleko kuma jiri masanga aheto anapang anhi geldo thai khat chu Trump chunga Hetna tampi adia capital rights le adang dang hi ama dawha kona tampi hinnei jingmi khat chu hi Philippines President Ferdinand Marcos Jr. in anaphong do dongzuin gamsunga military base poimota munli ta chu United States sipaitian aman thaina ding uvin api dan anaphong doi nahi gamkai tuipi chunga hi China in athanai naule amahwa hi dan avet sa jingu to kilhona Philippines gamsunga China akun venzo ahin dinga United States sipaite hi pansa na dinga api o hidingin thulut khanin asai nahi aji chu Philippines in agama asimo Luzon kitila vel hi China in zong anei tu hi na aphun jingu khat chu hi hinla United States in aloding base mon ho chu phondo na anei nai po vin hi Philippines in chi sa kum sangni somlali kuma
United States sipai te mandinga base mun nga anapi saw anahin atha munli aphalpi bekin uzo hi gamte ni hin Enhanced Cooperation Agreement ahilole EDCA ti kinoptuna ananay saw anahin ichi kinoptuna banga chu Philippines sipai te pansana bases ho amancha thaina dingo pansana mancha holnale kichu nale sipai ten angai cha dingho zo sia aman theiding wa phalpi hi hi achi sa phat sunga hi United States in Philippines kam sunga sa base nga ho sim hoina dinga jong dangka $80 million warzong anapi do saw anahitai ichi thilsu ho don but na in Chinese Foreign Ministry in gamkai sunga United States in military deployment ho asu hat jinguhin gamkai sunga tension asansa jinguwe ativin hi China ten asai be na wa gamkai sunga gamho achi theuwa United States in amancha adano hi akihet divin anapong doon na hi United States sipaiten Syria gamsunga Iran te in ato sanu galgu bolho pansanamun pachompi drona buluna ananayovin hi hichia son galgu bol mi somlakat lamin thina anatu ve ekiti na hi thilsu chu achi sa nikho pa bepsunga Iranin atosot Syrian galgu bolhon United States contractor khat salam Syria gamsunga coalition ho be sa pansanawa wanghom nikhwa chu anathao hi chule mi gumin hichia chu machan na ananayo hi hichi thilsu chu le thuna United States in drone strike anabol khumo hi ekiti United States Defense Secretary Leon Austin in buluna chu US President Joe Biden patsa na dungzoya anachi la hi atin hi Washington a kontulutsun akibulu facility chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps soto kimat nanay galgu bolhon aman cha umuna hi ativin hi chule United States contractor pa kithana a galgu bolhon amano drone chu Iran tia hi atiwa hi thulut khanina saibena al mayodin khupi ko ma pansa Iran to sat galgu bolho chun United States pansana base ho jong missile thumta kablut na ananei zovin hichihol achun missile ni chu Syria gamsunga dinga thau hu lenpin al Oman munachun achu yati vinahi he thei khat chu al Oman munahi United States sipaitian pansana base anayo hi Syria gamsung hi Iran to sot galgu bolhon United States sipaite pansana munho hi achi sa kum sangni somni lakhanapat tu chana hi vel somse giligit ta bulun zong ananei saw ahitan hi salam Syria munhi United States top officer Mark Milley in haptama salama chu anavil ahin ichiho don bunna chu United States chunga buluna tha hi hidingin gincha na zong anayovin hi aji chu salam Syria munahi United States sipai Zaku valin pansana mun anayo hi North Korea tien tuinoi drone nuclear galman cha bu thei chu patipna ananei tawin hi State News KCNA in anapondo na hichi drone chun nuclear radioactive tsunami aso thei hi ati na hi hichi patip nale machal nahi United States le South Korea in kumnga sunga dinga joint military drill anasapin anabol honto kimana don butna abol wahi kiti nahi hichi patip na anayo drone chu 2 meter somki napet zakhat chana thu azong ki tol le thei hi tivin hi chule drone chun a target namun alhun masang nidan somngale ko lam analeng le e tivin hi patip na chu North Korean lam kailin Kim Jong Un in vetlana anane jin hi thusoi na sei bena hichi drone chu gu thimcha a melma ho pansa ana muna lenglut theidinga ki sem a hina bana Naval Strike Group a hilole kongkai munlin ta ho chu bailam ta asu chimit the hi ativin hi North Korea hin achi sani ho azong kizoma ballistic missile le cruise missile ho patip na zong
ananay zingo anhi. Russia le Ukraine ki ka ki daw na zong achil hajing na laizin Ukraine sipay ten Russia te buluna alhasu akim su zep tay ativi nahi. Ukraine ten asebe na wa Russia sipay ten thanglam khalson gam kaya Nova Kakhovka town hozong adal hatavi nahi ativi nahi. Hinla Russian officer hon Ukraine sipay te tu say chu anil kalovin amun chu adal ha lawdano anapong do akinuvi nahi. Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Khalson Gamkaya building kisusiho vetlana ananizin Russia te buluna zia kisuse akisumang hozaw se angaya banga thatundo ahinidingen kitip na zong ananizin hi chule bakmut kidawna muna Russia sipaiten vanlama kon buluna hata achil hapiu tolhonin Western Gamon military aid napi benedingon zong ngina ananizin hi Hichito kimetsun Norway ten German te khutsim Leopard teng git ta apivin hichi ating api ho limla ho chu amun chat asai do lo Ukraine te api do dano ata alangon hi chule neto gamhon hapta sunga hi galman cha chang ho api bedingon kitip na zong anei tha kin ovin hi Slovakia in anikitip na bangin MiG-29 garsat len ho Ukraine gamsunga thalut na anay pantavin hi. Ukraine 10 Russia 10 spring offensive apat kiguno tolho na galsat len na fighter jin ho chu Russia te buluna daw na le thu na nidinga kul ta khat hi ativin hi. Tusu apat napat at na chan ngay ho zo si na chung chi uwa kakipanaw kahin pong ovi. Tusu ta imukit ka ovin na bonon mang phale sibay.